today's episode, I akan tunjuk you guys what's in my bag. Tada! So first, kita akan bawa this one. Okay, ini paling tak boleh tinggal. Itu lipstick dan lip gloss saya. Okay, favorite combo. Okay, so this one kalau tinggal memang kita akan mudi seharian lah. So yang kedua adalah card holder. Okay, Syazah seorang yang cashless. So Syazah akan bawa kad Syazah pergi mana-mana. Sebab kita ni jarang nak ada cash dalam handbag. Sebab malas nak pergi keluarkan cash. So seterusnya adalah contact lens punya case. Okay, kadang Syazah pakai contact lens, kadang Syazah rasa macam Syazah malas nak pakai, Syazah tak pakai lah. Tapi everywhere I go, memang I akan bawa this one lah. Okay, so the lastly adalah tada, sunscreen. This one paling best sebab bila makeup pun korang boleh juga spray. Okay, and dia punya keluar ni sangat-sangatlah best. Tengok I spray. Nampak tu? Okay, dia tak akan bercapukkan korang punya makeup and dia rasa ringan sangat-sangat. So ini buktinya Syazah dah keluar seharian. Tengok makeup Syazah still cantik and glowing. So kalau korang suka aktiviti luar macam Syazah, korang kena bawa this one, Eyeslar Skin Sunscreen Spray dalam handbag korang. Trust me, this one memang lifesaver. So siapa yang tak ada lagi tu, korang boleh grab now. Bye!